اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی نے۔ مفسرین کرام نے قرآن کریم دے انہاں کلمات دی تفسیر کردے ہوئے ارشاد فرمایا ہے بھائی بھائی فرمانے دا مطلب اے وے کہ ایمانی تعلق دی وجہ تی مسلمانوں دے درمیان محبت اور رابطہ ایسا وے جس طرح سگے بھائیاں دے درمیان ہوندا ہے۔ مسلمانوں دا نفع نقصان خوشی غمی فتح شکست سب ایک ہوندے نے۔ ایمانی رشتہ تمام دنیاوی رشتیاں نالوں زیادہ مضبوط ہے، اور یہ صرف ایک مفسرین دا جملہ نہیں ہے اپنا لکھیا ہویا کہ ایمانی رشتہ تمام دنیاوی رشتیاں تو زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم دے اندر اور صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت امام مسلم نے اپنی سند دے نال، حضرت سیدنا امام بخاری نے اپنی سند دے نال فاتح مصر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے۔ آپ فرمانے نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرعام اپنے کافر رشتہ دارانوں مخاطب کر کے فرمایا الا ان آل ابی یعنی فلانن لیسو لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو فلان دی اولاد میرے دوست اور پیارے نہیں ہیں نا۔ فلان شخص دی اولاد جڑی ہے وہ میرے دوست اور پیارے نہیں ہیں نا، میرے پیارے میرے دوست میرے مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات گرامی ہے، اور نیک پرہیزگار مومن میرے مددگار نے۔ ایک طرف دیکھو کہ کفار دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے اے ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں دی جڑی اولاد ہے وہ میرے مددگار نہیں، میرے دوست نہیں، میرے پیارے نہیں، میرے محبوب نہیں ہیں نا۔ دوسری طرف فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مددگار ہے، اور نیک مومن میرے مددگار دوست پیارے اور محبوب نے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے جنہ دے بارے فرمایا ہے کہ او میرے مددگار نہیں، میرے دوست میرے پیارے نہیں، انہاں نال نبی کریم علیہ السلام دی خاندانی رشتہ داری بھی ہے، علاقہ ایک سی، قبیلے ایک سن، زبان ایک سی، او بھی عربی بول دے سن، نبی کریم علیہ السلام بھی عربی بول دے سن، جبکہ دوسری طرف حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا نبی کریم علیہ السلام نال کوئی خاندانی رشتہ نہیں سی، کوئی نسبی رشتہ داری نہیں سی، انہاں دے تے ننیال یعنی نانکے بھی حبشہ تو سن حضرت سیدنا سلمان فارسی دے،
اور خود انہاں دی مادری زبان بھی عربی نہیں سی، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہاں دے بارے ارشاد فرمایا سی، سلمان منا اہل البیت، اے سلمان فارسی تو میری اہل بیت وچوں ہے۔ وجہ کہ سی وہ نبی کریم علیہ السلام تے ایمان لے کے آ گئے سن، اور جن رشتہ داراں دے بارے آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دوست میرے پیارے نہیں ہیں، میرے مددگار نہیں ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے قریبی رشتہ دار ہونے دے باوجود پیارے کیوں نہ بنے؟ کیونکہ وہ کفر تے برقرار رہے، انہاں ایمان اور اسلام نو قبول نہ کیتا۔ اسے واسطے کسی شاعر نے خوب کیا سی، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بوالعجبیست، کہ حضرت حسن بصرہ تو آ کے نبی کریم علیہ السلام دے غلام بنے تے رتبے پا گئے، حضرت سیدنا بلال حبشہ تو آ کے غلام بن کے رتبے پا گئے، اور حضرت سیدنا صہیب روم جنوں اج کل اسی اٹلی کہنے ہاں، اس علاقیوں آ کے صحابی رسول بن کے رتبے پا گئے۔ مکے دے اندر ابو جہل رہ کے کیوں اپنی عظمت نو گنوا بیٹھا سی کہ نبی کریم علیہ السلام دا غلام نہیں بنیا سی، آپ تے ایمان اور اسلام اس نے نہیں لیاندا سی۔ اس واسطے حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کیا سی کہ اج کچھ ساڈے لوگ یورپ تو متاثر ہو کے خود نو بڑا دانشور کہندے نے، تے جڑے بندے اسلام نو قبول کردے نے، اسلام تے قائم رہندے نے، انہاں نو کہندے نے جناب یہ تہاڈی دقیانوسی سوچ ہے، پوری دنیا وطن زبان اور رشتہ داری دی بنیاد تے اج کل تعلقات قائم کر دیے، لیکن اساں کیڑے اپنے معیار بنا لے نے، حالانکہ ایسے لوگاں واسطے قرآن و سنت دیاں دلیلاں اور نصوص ہی کافی نے کہ انہاں دے نال نال حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دے افکار تو بھی سانو رہنمائی ملدی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا سی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، کہ جڑے یورپ والے نے وہ کہندے جی کہ ملک اور نسب جس وقت تواڈے مل گئے نے تو تسی بس آپس وچ اکٹھے ہو جاؤ تو تواڈا بڑا کچھ بن جائے گا، لیکن اسلام کی کہندا قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری، کہ جدن تواڈا مذہبی لیول تے اکٹھ ہو جائے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان دے دکھ نو دکھ سمجھے، خوشی نو خوشی سمجھے، غمی نو غمی سمجھے، تو اس وقت سمجھ لو کہ تواڈی جمعیت مضبوط ہو گئی ہے، تساں مضبوط ہو گئے ہو۔ اور نال ہی اقبال کہندا ہے، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ مطلب یہ کہ اے مسلمانوں تواڈا اتحاد اور اجتماع مذہب دی بنیاد تے، اگر تواڈے کولوں دین دا دامن چھٹ گیا تو تواڈا اتحاد برقرار نہیں رہنا، اتحاد تے اتحاد رہ گیا تواڈا جڑا ملک و ملت ہے وہ بھی تواڈے کولوں کھو لیا جائے گا۔ اج مسلماناں دی حالت دیکھ لو کہ اے اپنے مذہب دی بنیاد تے نہیں ایک دوجے نال مضبوط تعلقات قائم کر رہے، تے اقبال کہندا تساں تے دین نو بھی پسے پشت ڈال دیتا وے، ایدے تے بھی عمل چھوڑ دیتا ہے، تو پھر نتیجہ کی ہے کہ تہاڈا ملک و ملت بھی تہاڈے ہتھوں نکل گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین عالیہ دی روشنی وچ اگر اسی غور و فکر کریے تو حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول مروی ہے، آپ فرماندے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی، المسلمون کا رجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ تمام مسلمان آپس وچ محبت کرن لگیاں اور ایک دوجے دی غمخاری دے معاملے چ انج نے جویں ایک شخص دے اعضاء ہوندے نے،
ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਜ਼ਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ तमाम ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਜ਼ਵ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਕਾਮਿਲ ਮੋਮਿਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਾਂ ਬਸ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤੇ ਰਿਹਾ ਰਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ शायर ने क्या खूब किया सी, उखुव्वत इसको कहते हैं चुबे कांटा फ़िलिस्तीन में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ये जिस दौर शायर ने लिखा सी उस वक्त ये पाकिस्तान नहीं बनया सी, सारा बरे सिगरे हिंदुस्तान शुमार होंदा सी। ते उसने क्या सी कि चुबे कांटा फ़लस्तीन में, उखुव्वत इसको कहते हैं कि चुबे कांटा फ़लस्तीन में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां, पीर कहते ने बजुर्ग वड्डे बंदे नूं, बुढ़े बंदे नूं, ते जवान तो मुराद अगे हर बंदा समझ रहा वे कि हर पीरो जवां बेताब हो जाए, यानी इनू सुकून और चैन ना आवे। ए असल मुसलमानी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक च इरशाद फरमाया सी, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा, कि मुसलमान दूसरे मुसलमान वास्ते एक इमारत दी दीवार दी तरह है कि जिस दे कुछ हिस्से ने दूसरे हिस्से नूं मजबूत कीते है। दीवार किस वक्त मजबूत होंदी है, जिस वक्त इट्टां आपस विच मिलाइयां जांदियां ने, खाली रखण नाल नहीं। कारीगर की करदा है, एक इट रखदा है, एक रद्दा लग गया है, दूजे रद्दे च वो उस इट दे उत्ते इट नहीं रखदा, उधर वो वट्टा जिहा ला के ते अग्गू जोड़ शुरू करदा ताकि दीवार आपस विच मजबूत हो जाए। तो मुसलमान भी इस तरह ने कि इन्हां दे बाज़ ने बाज़ नूं मजबूत करना है, लेकिन मुसलमानां ने की कीता है, आपस विच ताल्लुकात ख़त्म कर रहे ने और ताल्लुकात किन्हां नाल मजबूत बना रहे ने, जिहड़े इस्लाम दे दुश्मन ने, जिन्हां दे बारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सी, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कि कुफर मुसलमाना के मुकाबले च सारा एक ही है। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्ध मत जितने मजहब ने इस्लाम तो इलावा दुनिया ते बज़ाहिर अपनियां अपने तरीके नाल अपनियां अपनियां इबादतां करते हैं, अपने अपने उन्हां दे निज़ाम ने, लेकिन जिस वेले मुसलमान नूं मारन दी वारी आउंदी है तो सारे एक मुट्ठी हो जाते हैं। और मुसलमान उतनी देर मार खांदा रहेगा जदन तक इन्हां दा इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं होएगा और इन्हां ने जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं करना। अगर ये जिहाद फी सबीलिल्लाह नूं छड़ देंगे तो इस तरह जलील और खार हो जाएंगे। और जिस वक्त जिहाद फी सबीलिल्लाह नूं मजबूती नाल पकड़ के रखणगे, मतलब इस ते अमल करन दे, तो मुसलमान कामयाब हो जाएंगे। हज़रत सैयदना इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया सी, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान और ताबईन दे दरमियान 5 चीज़ां इकट्ठियां सन, मुश्तरक सन। पहली केड़ी सी कि सहाबाए किराम और ताबईन इन्हां दी पहली खूबी ये सी कि ये इत्तिबाए सुन्नत विच रहंदे सन, कि सहाबाए किराम भी सुन्नत दी पैरवी करते सी और ताबईन भी सुन्नत की पैरवी करते सी। दूसरी खूबी इन्हां दी ये सी कि इन्हां विच इज्तिमाईयत सी, कि मुसलमान एक दा दर्द सारे मुसलमान समझते कि साडा दर्द है। तीसरी चीज़ कि मस्जिदां आबाद करते सी। चौथी चीज़ कुरान पाक की तिलावत करते सी। ते पंजवीं चीज़ अल्लाह की राह विच अल्लाह की रज़ा वास्ते मैदान जिहाद विच जांदे सी।
یہ 5 کام صحابہ کرام بھی کرتے سی اور تابعین بھی کرتے سی تے انہاں دوواں نسبتاں لیاں زمانے ویکھ لو کہ انہاں نو غلبہ ملیا اور اسلام نو غلبہ ملیا۔ اج مسلماناں نے تقریباً 5 چیزاں ہی چھڑ دتیاں نے، اجتماعیت کوئی نہیں، سنت رسول دی پیروی چھڈ کے فیشن دے ناں تے کچھ اور اپنایا جا رہا ہے، یہودوں نصارا دیاں سارے طریقے اور کردار انسان اپنا رہا الا ماشاء اللہ۔ مسجداں آباد کوئی نہیں جس طرح ہونیاں چاہیے نے، ہن ایسے مسجد دا حساب لگا لو کتنا بڑا محلہ ہے اور مسجد دی آبادی دا کی نظام ہے۔ چوتھی چیز ہے تلاوت قرآن پاک کوئی نہیں ذوق شوق نال، تے 5ویں چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی مسلماناں چھڑ دیتا ہے۔ جس ویلے 5 چیزاں چھڑ رہے ہیں تو ساری ذلت اور خاری مقدر ہو گئی ہے۔ اج اگر اسی انہاں 5 چیزاں نو اپنا لیے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل نال اس امت دی جڑی عظمت رفت ہے بحال ہو جائے گی۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے صدقے اس امت دی عظمت رفتہ نو بحال کرے اور جو کچھ سنیا سنایا سانو دین دا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔